tubaan aday mga muda. Para manis penulung baka kasiran ka. Kaya ni pituwa ko na kananas, pagka nagani ako suara ko, makapanggulan anak kuran nagagawa na pananadong. Pagkabalasiyan ko na so di kang di ginawain na so kaya isa-isa upang sa sisay na darana. Sa awan ko manadiya kan madiyang ka na taro ka ba sa akin pagulong lang ko po sulok po di ubarinisan niyo. Na bagan ni orang nama penagunapian ni orang ko na kami kumambuwa ka segar na bidawang ko ka serakan. Kaatian demana ka disitik karimana sukubu sallahu tali dak kalembay sa paw na nagudaway niya. Kung mabuha ka nagiwa makapanggulala na sa suara niya na kuranon nagagawa na pananadong. Nagi kong puso at tayo pag-reniyo. Dasal kawarwar ko putre Erlinda kay sanggara na walaway sige malano. Sa katinapyakan dukong ka sa salam. Sa wassalam. Kulala sa ano na dinam siya mo ko puli ang ama na ada apa merasa na. Tayo siya. Hari ada jok video. Ini orang pangan dulu tapi. Dia ngomai dia.
tôi lại ta bữa bữa
mana gua pipe na mana ya boleh ya bo masa sampur na ko betokan ya ya na sopa ni pa ate ya mai na ya makanan uang di hostanan lagu ambil yang benaya mata-mata aneh ya kerang tua mau dah masih Gularana berdipaya pada saya kailah sudah no niaian satangkal dan dono awatian orang agak belau ni asa segede bensal niaian dau gai depan namaku mau di delau apa manusia laka apa kurang payah nuwe genia tapi kira kena ya dikata tunggu dogen na kala akairan dikania higiena pai ya kama ya meka kuane na somaki ya tau luka aku pergi sendiri terkabur mana madu ngedungang sama gari na pumuo ya kasana ya kiai pinti rangko di para kuno peman kumanga hono saranau gidi kila kila sana mabelo na kiai no ralen naka anira ka perase e orang kali ni ada sa amai pumuo mai anak ya kan